Assalamu alaikum Kırgızlarım YouTube kanalım görüşülüdü. Bugün 2025 yıl Talas облысы Talas şahrında Malbazar'da. Malbazar tartası hazır. Topaklardan tart. Gel şef, kaçadan bağları? 45'ten ne kadar? Burgaçça, 45'ten. Çoğunluktan görüş. Görüşler 45 bin somdan. Bu жағын tart көрсөтөрүз енді. Kaça dost? 45. Erkege? Burgaçça. Bolor kança? Bolor. Olar 42. 42. Son. Kaça dost? 48. 48. Burgaçça? Burgaçça 48 bin son. Kaçına gel ya? Ya. 55'te ne? Burgaçça? Burgaçça 55 bin sondan. Arılap tartmıyoruz buyursa. Video like bastırmış tartıvanlar. Kaçından gel? Ya. Bağlar kaçından gel? Ya. 60. Burgaçça erkek. Burgaçlar. 60 bin sondan. Kaça dot? 56. 56. Burgaçça. 56 bin son. Kaça dot? Bağısı kaça? 41 38 he. Burgaçlar. 41. Çakanlara 38 bin son. Kaça dot? 55'ten sonra. 55'ten. Urgaçça? Urgaçça ikotan. Urgaçça 55 bin sonda. Bolor kança? 53'ten bu. 53'ten bolsa. 53'ten bolsa ketти deydi. Tak sodanız bolsun he, ötüp öteyim. Arada tap verelim onu, çakanlar. Kaça dot? Karmat ketti 35. 45. Bulçu. Bunu 45 değil. 45. Burgaçça? Kaç? Kaça dot? 40'tan. Burgaçça 40 bin sonda. Ayzın mı? Kırgız Jarnama degen YouTube kanalı. Ya qarağını kamerayla belki. Ha, kadar. Kaça dot belki? Bazı aytmaz. 55 50. 55. Bunun 50. Var gemi var. Kim var? Kaça dot? 47 bin son. Burgaçça? 40 bin son. Kemleri var. Kemleri var, жақсы болуп. Kaça dot? 48 tane. 48 bin sondan. Bolor kaça? 46. 46. Bolor olsa 46 dedi. Kaça dodası? Kaça dodası? 48. 48. Burgaçça? 48 bin son. Kaça ken? 50. 50 bin son. Narka akçı. 65. Erkek ko deme ha erkek gene. Narkınızçı? Urgaçça 52. Burgaçça 52 bin son. Men kim tartib qo'ysiz aka? O'tib жатыр. Kes. Kaça dot? 48. 48 bin son. Dişin koşup koy. Dolar kaça? Olur. O'sha 48 bo'lsa bereyin dedim. 48 bolsa ya yaxshi. Urgaçcha o'yin bo'ladi. Nomer aytib qo'ying bu. Aytыңыз. 506 34 38 38. Çalıyorsunuz şu an. Torpoq izdegenler bolsa çalverasizlar. Zastavka bor. Bol. İyi jet olmaz. Maskagana jo'natamiz to'qolsin. Barcha chaqirib qo'ying. Bolsun onda. Kaç ekan? Ya. Almashtiram. Bayka bazı kaç ekan? 37'den alındı o. Ha 37'den alındı. Almashtiram. Bu kaça? 45. 45. Bu kaçı? Bu kaçı? 45 bin son. Kaç ay muşul? 4 ay, 3 ay. Bilmeysin he?
Anca olar. Kaçada otasın? 47. Urgatçı erkek. Urgatçı. 70 so'm. Olcan tartib ko'rsating. Qanchadan ekan? 57, 55. 57, 55 deb. Urgat 55. Qaysi urgatçı? Ne o'g'li? Bu eko erkek. Erkek. Erkekler qanchadan bo'ldi shunda? 57. 57 dan. Ayt turuz. Aytib turasiz. Bereringiz. 55 bo'ladi. 55 he? Turali. Narxingiz cheko. 75, 70. Erkek şu eko. 75, 70 kep tuğanlar. Arzan mı, kımmat mı qanday? Oyunuzlar, aytыңыздар. Kommentariye yazыңыздар. Non, bağlarını aytıp qo'yla, bağlarını. 60 he? Erkek. 60 ming so'mdan deydi. Qancha do'stya? 5. Urgaç. Bolar qancha? 42. Qancha ekan? 90. Bu kaçar? 90 ming so'm. Bolori qancha? Bolori 80'in üstü de. 80'nin üstü. Yaxshi. 85'ten uyda olsa. Bu yalnız. Adil olsun. Bul dile hoş oldu. Kaçadan dot? 55 65. 55 65. Erkekler. Erkekler. Bunlarınızçı? 50'den. Burgaçlar. Kaça dot? Alımlı bu. Kaç oldu? 62 oldu. Erkek. Bunu mu? Erkek 62 ming so'm. Narxınız kaça? 70. 70. Bunlar erkek he? Yok erkek 70. Erkek 70 ming so'm. Kaça dotsun ya? 70 ya. Qancha aylık ya muşul? Ne oldu oğlum? 7-8 ay oldu kaldı. Buz kaça? 37. 37 erkek. Urgaçı. Urgatçı. Bununuz Erkek. kaça? 77. 77. Bolor kaça? Şu bolar neydi otur? Bolor 77. 77 so'm. Kaçadan? 60. 60 urgatçı. Erkek he? Narxınızçı? 68 otur. 68 erkek. 68 ming so'm. Yaxshi. Kaçadan? Urgatçı. Erkek be? Bit urgatçı. Padiratla 45. Yaxshi. Bağlar qancha ekan? 72'den. 72 ming so'mdan deydi. Qancha? Qanchadan? 58'den. 58'den. Yanardan çok uzun mal. 58'den ne koy 58'den ekan. Mal var. 100 Erkek 48. Molar bu. Erkek 48. Şey ötkütün. Qancha dotsa? 48'den ekan shunday qo'l. Qancha dotsa? 38. Onunla tartışma onunla şeyleri daha kısıtlı video. Qancha dotsa? 55 urgatçı. 55 ming so'm. Qancha dotsa? Erkekler 70 ming so'm deydi. Qanchadan? Qanchadan? Assalomu alaykum. Erkeklere? 57'den. 57 ming so'mdan. Ya mal pazarının türü qancha? Qancha dotsa? 62. Urgatçı erkek. 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 Bununuz 68. 68. Yaşlı erkekler var. Bollar qancha? Onlar 65. 65 yaxshi. Qancha dotsa? 70 dan. Kaçar? Narxingiz? Adil olsun. Şurada 70.
Bularınız? 55. 55. Burgaça? Erkek burgaçı. Erkek gene. Жақсы, содан созны. Қанша дос? Подряд лев. Жамау біраз ылдырақ болау. 70 мың сомды. Ангус, Ангус. 70 мың сомды. Қанша дос бұларды? 85. 85 мың сомды. 85 мың сом. Neredekilerini tat verin. Kaçına kan? 65 mi sonra? Üç öten erkek he? Hayır. Üç öten 65 bin som. Az som. Şuna tağınız. Yaxşı bir sohtaşacak şu. Şuna tağın kaça dot? 75. Kaça sürüyordu? Sıraylık. Жақсы. Şuna sodan soğuz ne? Жақсы. Kaça dost bunun? Ya Bayke. Bazı kança kim onun? Bayke bazı ayet koş bu. 82. Kaçtan dost Bayke? 70 bin sondan. 70 bin sondan. Bir yaş var mı? Bolluk he? Kaça dostlar? 90 bin sondan. 90 bin sondan. Kaça dost? 80 bin son. Narkınız? Birele. Eko birle. 80 bin sondan. Bol varasa zaman tat kol ya. Kaça dost? 90 sıra otur. Verir banks 85. 85. Жақсы. Соданыз болсын. Yok taşlar boklar. Kaça dost? 73 görüm. 73. O Şamilegen'deki. Şamileke. Assalamualaikum. Bu kaç? Şamileke özde uçan sıra olsa. 72 görüm bizim kokma. Bir görüm ben 1000 so'mga hoş gelişti. Şamileke bazarganda ekan. Maltanı duyuyordu koyunca arkadaşa. Kımbat be. Sumaymadan sistem başkan var. Alsang arzanmı? Koy alsang kımbat. Kımbat ele. Kirovka men nemen разницасы bir tole. Bir karzan. Kirovka arzan he. 5-6 minge kımbat. Al satarlarını demesken de. Altıda bir gezdiğini ayran yüzde 3 kolasında. Ayran. Bir babradın Şamil bir oda girdi. Жақсы. Сода кылсыздар, жақсы да? Aldı o. Ушул калды. Жақсы. Байке содаңыздар болсын анда. Қанша дауытсыздар, я? 95. 95 мың сом. Азыр эми бешира букашарларды букалар тартып бердик. Ажем ойлар тартып бересиз туугандар. Комментарий жазып, лайк басып, ыраазычылык билдирип аткандарга сиздерге да чоң рахмат. Адамга ыраазычылык билгизе албаган Аллага каяктан ыраазычылык билгизет дейт. Комментарий жазып, колдоп коштоп аткандарга чоң рахмат. Буюрса, ишеничтерди актап жакшы кылып тартып бериң, аракет кыласыз. Канча да отса я? Ya 80 dot. 80. Тугам Толекпи? Yok. 80 мың сом. Наркыздагы? Же ал башкараак бы? Жакшы содаңыз болсун. Канча дос? Канча додас? 80. Assalamu alaikum. Канча дос бек? 95 мың сом. Бирде туган, Толекте? Толек. Bununuz kaça? Bunun bas 105. 105 min sonu. Жақсы. Содан созын. Harikasın. Kaça ken bas? Assalamualaikum. Hadi peki. Kaça dot? 15. Kaça tut? İkincisi. İkincisi. Sevimiz. Bosta. Boz. Kaça var? Fevral. Telefon numarınız.
707 09 29 09 29 20 ya. Qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar, bo'z izlaganlar bo'lsa. Aka sodangiz bo'lsin. Qancha? 90 ming so'm. Bo'z emas bu. Semiz. Yaxshi, sodan bo'lsin. Satib ketdim o'g'il. Qancha oldu aka? 96,5 ga ketdi. Yaxshi. Bayka bunun bazı anda ki verkizin. Eko bitti. 96 canım. Kaça dot? 85. Bunda 85 mi söyleyeyim? Ama yok çok Kaça dost bunda ya? Kaça dost? Evet, 110. 110. Biri tuvalek. 110 bin so'm. Kaçaken? 25 125. Bulçu? 15 115 bin so'm. Sütü nimeleri var mı? Qanday? Yo'q. Soğun gayet. Yaxshi. Koşlar boyda. 70'te kulağımda. 70'te kulağımda peydin beni. Qancha dot? Tuz vermeyiz. 170 tane daha. Falan de. Qancha dot? 170 ga. 70'te peynir ben kulağsam ben de öyle ne bolsa olat bolsa. Soda alışvertmi sodasini biraz böyle qo'y. Qanchadan ekan? 45. Qanchasi tutlar? 3. tutlar 145 dan. Dolar qancha? 25, 35 bir otur. Qancha o'zi ketgan tur? 30, 35 bolsa. 135 bo'lsa ketdi deydi. Qancha dot sarqdi ya? 110. 110. Qanchasi tut? Ikkinchi tut 110 ming so'm. Tuğla Sütü var mı yok bu? Baylangan. Baylangan da yetiyor. Sarıhan yatıyor. Bol. Kaç koy istiyorsun? Lütfen tezgah. Kaça dost peki? 160 ming so'm. Narxingizchi? Var mı? 160 dan. Qancha ekan ya? 170. 170 ming so'm. Bo'z bu. Hikayede yok oldu kaçkanlar. Qachqan ne kay qoldi? Qanchasi tutdi? 70 içindeyiz. Temir başlayan diyorlar. 70 tutdi deydi. Qancha ekan? 100 'e? Bo'z. Birinchi tutdi. Ha, üçüncüsü ve bulçu. Yakıldık mı? Bu birinci tut. 130 olsun. 130 ming so'm. Yaxshi. Qancha ekan? 180. 180. Qanchasi tut? 6. tut. Sütü var mı? İçinde 70. Ha, bo'lsa, qaysi yoqqa boradi? Aprelga. Bollar qancha? 150 mi? Bayka qancha dot? 150 de oldu. 150. Qanchasi tutdi? Bayka qanchasi tut aytib qo'yish bu. Qanchasi tut? 3. 4. tuğdu. 3. 4. tutdi. Bollar qancha? Bakın ben oyun tartışacağım. Nerede? Kimsiz? Mon tart. O'shanda turib basma, mon tart bo'sha qo'ydim, ha? Ötesi mi? Ova, o'tasiz. Qancha dot bilan? 120. Qanchasi tut? 3. tut. 25 ming so'm. Bul to'qolchi. Ucu da sürmüş. 120. Tamam. Sağ. Qancha litr bor?
10 litr бар, жақсы. Содан спот. Торпоғы мен, Торпомен 300 сұрап отам. 4-ші баласы анау. бұл не немесі? Не, бірдекесі бар бұл? Породистейлер. Бойы да чоң екен, азырққа сүті бар жоқ бұл? Азырққа білбем, но ем жүрі да. Ем жүрі, қаншаншысы бұл ем? Но 4-ші, 5-ші. Чоң екен, торпоғы да. Қанша ай ұшыл? 4 ай болды. 4 ай. 5-ші айға кетіп отады да. Еркек ұрғатшы? Ұрғатшы. Ұрғатшы екен. Телефон номеріңізді айтыңыз? 506 34 38 38. Қақтан келесіз? Өзгөріштен эле келдім. Өзгөріш, қызыққандар болса чал беріңіздер туғанда. Аябай бойлуу екен. Чоң үй. Чоң үйдің балалары. Өз жаңы туғанда 20 литрге чейин жөнөлө берет да. Болгондо мен эңсиз солгамыз да, жайлоодо болуп калдычы. Жақсы. Баласы менен да. Болор қанша болот эми? 230га берген жокпуз да. Қанша болса берген тұрсыз? 250ден нары болса сүйлөшөбүз да. Жақсы. Содаңыз болсын да. Рахмет. Қанша досым? 155 франк. 155 Қанша екен? 125 мұз осы мені. Ұрғач еркек? Ұрғач. Қаншаншы туыты? Біріншісі. Нарқы қанша екен? 125. Ел айы ой екен. Ел айы ой екен. Балчықтағы мұндай. Араң тарып жүресіз ба? 170 бос бұл. Бос ön желмалап. Қайсыға барады? Қайсыға барады? Исмайда топ. Ушылайға. Делмайлап қалды. Қаншаншысы бұл ем туылғы? 4-ші. Бос. 170 мың сом дейді. Бос. Мал іздегендер болсын. Телефон номеріңіз айтасыз ба? 706 93 39 93. Қаяқтан келесіз? Бақайтадан. Бақайтадан. Қызыққандар болса, чал өрестері. Қанша да отсия? Ассалаумалейкум. Бұныңыздың қанша да отсия? 150 да атам. 150. Birinci tut. Ali ekti. Birinci tuğuttu 150 bin som. Süt var yok. Töle geldi. Tuvalek ha. Bununuz. Bunlar 150 da. Bul da 150. 12 litre sütü var. 12 litre süt mene. Kaçıncısı bu? Üçüncüsü. Üçüncüsü. Kaçıran düşüp veresem? Benim bir 40 bolsa verem o. 40 bolsa ya. 140 bolsa ket dedik. Soğudanız bolsun ha. Kaça da otsa? Qancha torpoq? Bo'lganda ya. Baja qanday da? Kaça da otsa? 130 bin som. Kaçıncı tuğutu? Üçüncü tuğutu. Bolsa? Bolsa. Qaysiga qarab? Yanvar netegi. Telefon nomeringizni aytыңыз. 0755 755 74 74 90 01. 90 01. Қызыққандар болса, чал өрестер, боз үй іздегендер болса. Қаяқтан келесіз? Қызылакчар. Бақайтадан. Қанша досы? 150. Қаншаншы туыт бұл? Екінші туыт бұл 125, бұл 150. Қанша досы? 135 тоқыл. Қаншаншы туыты? Қаншаншы туыт? 4-ші туыт. Сондай да салтақшы. Тоқыл, қаншаншы туыт? Тоқол 5-ші тұңғыш. Базың қанша? Бұғазың 150 сұратын. Януардың 20-ларынан туат. Туат уже, Аха. кейін кеңіз. Тиал 2-ші тұңғыш. Аға бір 2 ай бар туғазына. Үшіншіңіз. 4-ші тұңғыш. Алды бір ай тұрғат. Үш өтен бос кеңіз қазір. Бағаларын айтыңыз ем. Моңқын 150 сұрат ап. Ортонқу. Ортонқы 130. Кейінгі. 125. Қаншадан түш бересіз? 5-5 түшкерім. 5-5 мыңдан. Қақтан келесіз? Бақайырдан. Бақайыр. Телефон номеріңізді айтыңыз. 555 25 60 01. 01. Қызыққандар болса, Бақайырдан, қызыққандар болса, келесіздер.
Ошол баа бирок Ооба. ошол баа өзүңүздөр айткандай өзүңүздөр уккан баасы ошол баа менен буюрса соода болот. Эл да көп, мал да көп. Yakın boy. Görmüşler. Bozmuş. Бир сыйра базарлардын баарын тап берүүгө аракет кылдык. Буюрса эми кийинки видеону тартып баштайбыз азыр койлордон. Мейнетти баалап, лайк басып, комментарий жазып туруңуздар туугандар. Сиздер менен Кыргыз Жарнама YouTube каналында видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.